DSTV West na kwachira makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine asande Brian esha nibirizo mwebazyo kandi rizoba nebiri 18 byo kwa mkaga 2025 teja kwisi ebija mtogwa makuru kandi kutora Agacen teja kwisi amakuru Agacencwire ombwijwire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. Agacencwire kireki okwinguza barakwate bendera NRM no kugenda misho abatezi bakaruru bashabukwe hari muviyo. NRM people are ready to vote their own. Abashomesa ba atso muri rukunjira bayisharinga nibenda government ebongere mshara. Nda government ejegariza mwa abashomesa ba atsechitinisa. Abana no batureba nk'ababusha kazarwa buyasha. Ahaboko bano bamanya ngo ntutunge mitwaro nkaga kandi abutushomesa nabo mbatunge mitwaro miliyoni 4. Iran yarabira Amerika butetasiyo mu nshonga zayo ni Hungary Israel. در این زمینه ضربه خواهد خورد مراتب بیشتر است. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending babies. Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru Agacencwire ombwijwire kandi turi live aha YouTube TV West Uganda. Abashomesa barukushomesa amashomoga arts kurwo mu district ya Rukunjiri batakesha ringo ko businje kandi abantu betombwitira government obutabongeza mshara nkeci yakorire abashomesa aba sciences. Ejegariza mwa abashomesa ba atsechitinisa. Abashomesa aba nabagira ngo baza kugumiza mu batire bikwato byaba hansi okusiba government erakora hanshonga zabo. Abana no batureba nk'ababusha kazarwa buyasha. Aba bayigita abantu bashomesa mu district so kwetorori hanga abatwire ne besharinga habwe nshonga ni yemwe. Cyanga master umwe natunge mitwaro nkaga onija rutunga miliyoni 4. Haza abani ba master bashomire bintu bimwe abagiro mu mashomero gamwe abegeza bari kushitamo mu staff room actually fees bakashashura ziri kushwana obwire ne bushwana nangwa bamwe twinena na road nyingi okusinga nabachi n'abari kushashura sente nyingi kandi yanera ngo subjects ezitari za science zine mugasho nabagenda mu nshabo mu iraka ryanjye rice nko muntu wansi mu science art subjects ezo ziyeho abashomesa ba arts batahe baze kuhinga umwani baze kuri sembuzi ngo politicians bamwe baye babigambira ngo tutayitse kuri sembuzi twatako basa kurisa kushomesa abantu okurugera abashomesa okushomesa no kwe kumwe kandi no kushana mbwe na government okongera umushara gw'abashomesa ba sciences ekareka ba arts ticishikire kuba batakwenda kuturi organizing unito tuyino mugasho mu mashomero murekera okusetting bizambe murekera supervising abana murekeraho okuza kucebera bizamu bya UNEB murekera okuza kurebera imirimo ya UNEB abeja bakushoma arts mbere bakabatine mugasho kandi bagaraka barebita bakushomesa arts nkabatine mugasho nshaba government egarukize mu mushomesa arts chitinisa kandi murebe nkakumataringa aho kuba we are in a service led economy not a productive economy. We matter of humanity. We matter. Omuhezi wa RDC abwa district ya Rukunjiri Wilberforce Ngoma himbisubwe yashaba abashomesa kugumisiriza muri government binire plan kuya kuja ngo ubwira bwato ukakoze iki tukashye so tubashaba kugumisiriza omugandi abashomesa ba arts muri Sinjiro bayihanangiriza government okukora hanshonga yabaho naho twakushomesa primary nuburyo ushanga kana nasari kandi ka drawing kandi ka bu so umutima gwe naturally is gifted
either omukubumba omukudrawinga ugo mwana na wamugema ngo aze kuba doctor takubaho na wamugema ngo aze kuba engineer takubaho no mulimo gwitu kubuza government kubuza abebembezi ekiriho bakaza bakayama amashomero gitu abana bagarako amashomero abashomesa bakashomesa abana government ngoko bashomesa bagihandikire mu office zagakukiraho niza kushitama abiciro kwataho ministry zahiguru baro kuba basakutekaho buryo kureba kubateka umuteko abashomesa abo kana nebyawe bari kushaba government niza kusiyobwire erebo kora kore ku stand ya government as per now nijyango bashomesa baze kushomesa abo kuba sente ya budget neze zikubashomesa hariho kutina ngo haba hatagizere cyakorwa abana bari kushoma amashomo ga arts borekerire kugwa bakasiya hwenkomo okushoma kona kwaza kushoma kurungi nikuba kubyo kwabantu bashaka umuzeire mushomesa na naki n'umwana koko muzire yaba mubi naperezo kwejo mubi headmaster yaba mubi na leta bashomesa batako haki abatwine urukiko rwa primary schools eza government neza private na secondaries eza private neza government enteka tekeje tugizire ngo twena twakora urukiko rumwe tukaharmonizinga some issues amakuru agagasha kwa Dan Basibye na Ruthunu wamanya Abarikwenda okwesimba kukwate bendera za NRM hantebe zitari zimwe na zimwe bagumzamo okweshka hantebe zakachiko akechibine cyo muri Chadondo okuhamya okwesimba kwabo erizoba Minister Bright Rwamirama na Minister Kahindo Tafire bahamya okwesimba kwabo kandi ababasha babahazi obutatera karuru korwari akaroro ko kuterera bebembezi abarakwatere bendere kigombe cha NRM nako kuterwa 2016 byo kwezi kwa mshanjo mwakogo kandi abatezi bakaroro nibashabwo kwetwaza kurunji no kugira akaroro kihorere aruna ka NRM kashemye kugira mu rwari ne byo kujumirana ne byo kubeherana bokwati turiyo mu family issues cyona ni mashangu turaninge tukora karuru. For electrification, we are remaining with about 15%. Every village, we are remaining with about 15 to 11-15% of the constituency to complete electrification. We are building, the government, we persuaded the government to build us a district hospital, and we are working on the Metoma Rukunjiri road. Hina abanyishengero abatwiro mu ishengero kandi bashaba baturo kweta bo mu kutera karora ka baheza ku nominatinga Caspering member of parliament wigaris constituency okongera kusyohereza abantu bite wigaris constituency abanyabushengi nihanga lyone nk'ebintu ebikikweta legacy projects nk'amashanyarazi nk'enguudo nungi ebyo n'ebintu ebiturwande munonga because of National Development Plan 4. Nimbasha bo buhagizi manyangwe biro 16 kwa mushanju nakaruru nimbashaba akaruru nyendagaruka kubakwatire bendera kubajwekero mu ishengero kamembo wa parliament omukazi nge n'abanyakitagwende nama yawa nga ekisanja ekya kabiri obunu bwo bwire obwo kukora ebyo ebire bisigire amazinda ni nyakikongoro Rosemary mucyaro mujekerwa abwashema district na heza ku garepa prazanje hatend candidate omutongore okuza kujwekera shema antebe y'abacyara shema district ni impango ebitukozire bitakashikiremu noreba nkiye abantu bona betaga amashanyarazi amize ayikakire mbajyana ubwija ryari amashanyarazi agakire ngija ryari ebyo byona watagarukireyo okaconnectinga na network yo biro yine okabisyayo nibanza byasarara so abesimbere hobosya bina masiko go kureta hempinda hinduka ombyanga byabo okongera mwamani okureba ngo biro 16 byo kwezi kwa mshanju 2025 twahangura karuraka nko mujwekerwa omucyara om parliament abantu barubirizi nimbaraganisa this time round you are going to be fully and solely represented. NRM people are ready to vote their own because even when you hear the calls from the villages about people we have nominated, it means they have interest in whatever we are doing.
okuhamya besimbereho okuhayahayanira entebe zitari zimwe na zimwe nokuza kuhendera ebiro 30 by'okwezi oko kandi okuhandika abarayita bo mu karuru ka sek nokwija kutandika ebiro 26 by'okwezi oko gasha kwa Jimmy Muhumuza Omar Kampala hariho omushaija otorotire omu kooti akabuza amisho ahizoba ry'okushomerwa emishango y'okutoroboza ogwatwire aha court bail kandi nyomwebazyo ribiire ry'izooba rye ery'okumushariramu okw'omuramuzi konka ogu bwanyuma y'okuhika omu kooti eshaha y'okutwerwa omushango aburiza amisho Nyamushijo ogu yamanywa nka Katwesige Kenneth obuzira hizoba ry'okuca omushango ogu bwanyuma y'emyaka 3 okwihaha babiri kuba yagukozere. Once he's arrested, the bail will be cancelled and will deliver the judgment. Because he has absconded deliberately. He knows the date he was in court. Katwesige nateekateekwaho kuba yatanzire muhara wa Gerard Magambo emyaka 16 emyaka 3 enyuma bitu nyonko muzire omwana kandi nkomwana ko yabatakakize emyaka y'obukuru nkabe ntakusaba kindi ihoro nkabe nyenda justice fune justice omwana fune obuyambi na nebukwetagisa nke education nashiya ko bari nazo mu ishomero sofa mazire emyaka 3 ya musango by then kandi yo musenia tu hata shahejo mwako nkabe senior 4 nkate ni senior 3 ico nchisasinje okunsasa kugira ngo abana benyegana bo hata bansijire isheze nkabe ninkora yunebo mwako bwanyuma yo kuronda Katwesige Kenneth okubura omuramuzi aragire ko tokoma omukazi we bwanyuma yo kutandika kubashobora bitakwatirine I saw him at the night. Yes. Then I talked with you. Said you are going to receive the judgment. Then I went with him in the other court. He was not on the show. Yeah, but how is that? Can I have the medical forms? kote shohwize n'ekipapura kyaba mu nkwatere aha muntu wena orakwate Katwesige Kenneth. Amakuru agagasha kwa Anthony Atwine orutara hagati y'ihanga rya Iran na Israel nirweyongera okuguma bwanyuma y'omwebembezi wa Iran omukuru herizobo kushaba Donald Trump president wa America obutetasya omunshonga zabo. The US is already helping Israel shoot down incoming missiles as omwebembezi w'ihanga rya Iran omukuru Ayatollah Khamenei yasindikira Amerika obutumwa oburokutiinisiriza arokubasha bokurekeraho kwetasya omunshonga ezitarokubakwataho ezirya hagati ya Iran na Israel. در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه ورود نظامی در این میدان بکنه Ayatollah nagira ngo Amerika kwetasyo mu rutaroro nikimanyisa ngo nhija kubaho okushesha kweshagama ngo nahabwe eco batabyetasyamu ebine bwijaho bwanyuma y'obwire bucyo butira amabega president wa America Donald Trump okoreka kubine ekiteekateko kwija kuhwera hihanga rya Israel omu rutaroro barumu. Mr. Trump has also been pushing his desire for a deal with Iran. He still said he hasn't ruled out sending his envoy Steve Witkoff to meet the Iranians. How much of this maneuvering is meant to force Tehran's hand as opposed to a planned US action is so far known only to Mr. Trump and his closest advisors. But as the world waits, America's military might is on the move. Ernizoba rya mukaga kwihortaroro rutandika kandi okumashana no kusindikira n'emizinga hagati y'amahanga gombi kuchiriyo no kugenda misho. Iran's intention may have been to overwhelm Israel's defenses, and here it did. A residential neighborhood south of Tel Aviv, caught up in this conflict. Israel nabagira ngo bahereza kutera endembo ezoro kurengo muri 20 otiremu no kwita abanyamahe bakuru bihanga rya Iran konka Iran na yeriyoneye himbisereza okusindika emizinga yabo na za mizairo zamani nebikompora bar kugira ngo zitire bimwe habicweka by'amani ebwihanga rya Israel.
Uriyo noriba makuru Agacencwire reka tumiraho tugaruka nagarukorata. Agarukorataho nagakushyibwaho. Mobit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka ukutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe. Agarukorataho twakuretera mweju wa University kutunga nshohera omuri Shema. Shereza umukorebaha magotsi zazo ninga binyogoro byazo kubiru gukora byamara wiki 3 nimbiyamu mbyomya mbinyega oyo abahinja muri kasese nibetombwitira government obutataho emiringo yo kurwanisa ejojo mukubonera esyo sizoni esyosi ese tukare mahano ebigandu kutyekireka hano Agarukorataho gabanaga kushyibwaho. Mobit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka ukutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa kino wavugiriza kintu kituufu. Kituufu isa n'asanyukire kuba n'addabu. Naye nga kende kuwulira zinduulu dda. Kale sita mumukaga 5 sita munana 0 hash ne bakuletera options nolondako pay school fees. Echiro chisisire chireche Rose from Nempaka Shashakaronje Para here Rose spring na Rose from Ejini big Dokuro busas mukashesh Nikuko masaji ngo muchiro chuna Wera nkomwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubyamaje kigambe bakwecho orukwen Rose from ensiyebero toberunji Nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuyo mumudu nokora ekikire wanyompenkoni wanyompenkoni noshumura kushemererwa urunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Erigenda yakintu cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngashinywade ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho
Hey, manya bino buraro burungi bw'omurembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kuhera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory y'omurembe ey'omweji ari kubangurirwamu. Tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika orugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajemerwa mingi ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu bingi abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyanyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso sizes zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumba na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Star 165 star 80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction.
You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Kurukayo mkahumura muganda makuru Roland Amina nomwe Jahid Ankone Western University omurkabwa yo municipality omurshema kandi narisa enshohero gukora mebintu bitarumwe na bimwe. Amina na jirangu enshoherezi nazongeramo omutindo ningashe value addition okora mebinde bintu nkamajuta. Twatayira Roland Amina umurisa wenshohera kandi yatugera mu nakoresa kasasoro ya burijo okuzirisa ntuzi importing akorga hewe omuyihangomu chukumera kugishanga mu environment yitu abantu mbarondereza kubashanya ngo shereginet yo munongo kukoresa kasasoro yitu kugihindura mu ebintu by'amana munonga okuturabwamba ho misho kutambara nubwo muri cyo ngo sherege ine kubera hano mu Uganda kandi cyurungi cyaye kindi teine buzubu so eshereze ntuzi ya hewe abembebuza tukuzira ntuzi ya hewe kandi wasakwe over stage yone yo kwenda most kutandikira amahuri ukazara za ravening are pupa but the most comfortable one yo transporting kandi eyangwi n'amahuri enshohere mwe netera amahuri gari hagati ya 500 kushika hari 8 kandi kiremwe y'amahuri gayo negure metware Bernice Choeka omusente za Uganda nikirigira ogirizota eryo mwana soko kugirisa mukubika bine kutera bitano so chikwereka wo ine shera 10 kwata 10 obaze amahuri akace bitano gutwabara ore nakasherezo rihem omusheremo okorugera hari Roland akatara kari kushirayo ni karugumba kazi abari kubana benda kunyereza imbere yabo abo mbebuza kugesiga namazimani ngano tubiha so nimbasa kwacho kureberaho no mebugambo nebakabasakanya mu actions benche so wakora sampling ware bana unasiga ninjera cyo nchobasa kwiyamba kugira ngo utakashwa kubuzo ndijo muntu wene njana horo kanyera omukurisa nshera Roland tarukoye bwangu kurinde byo buhangwa n'ikikuru tweza kasasoro yiteji ebikusigara tubitoza yeba kasasoro afamitu twino kasasoro neji ebikusigara itwata mu frost nitujikwata niyo gukora nkamaniwa very rich in NPK numara mu nitrogen phosphorus and potassium imbe mu goro maduka gasha kwa Anita Gangwa na Prosa Kankunda abahinjo mcharo echabuganda mugombora Chamba district ya Kasese bashobanzirirwe bwanyuma yenjojo kurwo mwirindiro ry'enyamisha eryachubare okushoyekereza emisiri yabo okurugera abatura okuhinga hati twakine muhohogona haba hatabireho emiringo egenderire kurwanisa enyamishwezi esizoni yehwera nabyengwite hikini mukwalibwa hikibiri namalwa isizoni eno ngalwenga pangisiria hikibiri esiosi siabiri swiribwa ngeta salola hai ngasaba government erela bomumulenge wetu wa RDC eriwaticha balimi baginzi bayi erelangere twama byaho ndeke ngeshendulani eshe Uganda ndisibu ndiye nzou ya masamu nabwiri esio sizoni esiosi esitukale mahano ebigandu kutyekireka hano bakasikale bawane nzou tukala kaburi kiro tunamulakira bakulu hariho abahinzi ababiri barizaro no kuhinga mbwene zona hatiziro hamede ndi mukazi owarukwefaho mukulima nimpangise emisiri baitu emyaka 3 hoireho tinyina nekinaka ihiremo abana baikarira omuka tibaine cyo kukora tinyina school fees izinda bahereza ngali mulimi kandi ngauti syo ngubi kandi ngali mukwakali ngarunga uti hika yangu mana mbende eyo si yaberere asya ngubi singuti angesi ngarerekerere iri museveni anyi watikaye twaberiri amabanza naberiri musindena mbanga mwerwime esesende ehime nabereri omunyamakuru witu aganireho na nabarkwebembere kitongore cyo kurinda nyamishwa echa Uganda Wildlife Authority ahanshongezi. So then we have short-term interventions, and these short-term interventions are applicable where they can. So there's a gentleman here who was saying he wants a trench.
We may put a trench, but if there's water, if there's a rock, it would be very hard to put a trench in an area. Hona batura nabagira ngo government yabe tatireho waya y'amashanyarazi okanga nyamishwezi bakiriyo mu mbere gumere amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi umurekasesi. Abana b'amashomero umurembo rwa Hoima bashomesiwe okurwanisa kasasuro y'ubushipano buvera bari kucungura enzi okurwa mu kabi kempinda hinduka eyobwire. Ururembo rwa Hoima nurutayirwa abantu bari kuhikemetware n'akanana rukagashatu na bashatu buri zuba okorugera harubaro rwakoze mu mwaka ugw'2024. Ababona nabakoresa ubuvera n'ebicupa okutware bari kugura no kunywesha rukuretera kujanjara kwa kasasiro y'ubuvera no bucupa mu rurembo ru yasiyatana 20 buri kwezi. John Kibego ow'ekitongole kya kazi njema nabari kurwanira obuhangwa bw'ensi nibagira ngo eki nekyakabihamagara gabatura ba Hoima habwo butwa oburukorwa mu buvera n'ebicupa. Awe pointe nikyo tukugambira ngo atekwa kwa amani agakungana ingana nebisasiro n'enamba y'abantu rero okulinda ebibuwangwa. Tena tushimanyire kurungi that we had a government management grant which is no longer functional. It is no longer functional, so we need a collective effort such that we all be ambassadors on managing these plastic bottles. Umuhuru yo kuchendeza kasasiregi ekitongole kya kazi njema n'abanywana bacho batandikira okutwara enjiri yo kurwanisa kasasiregi omu mashomero. Obakunage kivera kya plastic kiverekyo science kugamba akurukina go musiriyo ikusobora kumara emyaka kabine bicupa isobora kumara emyaka 15 itakakoraga ki itakajundaka it doesn't rot, they don't decompose so fast. Kandi mujakani musobora kugambira abanywani banyu abari mu masomero kandi abazaire banyu n'abatatu banyu. Bamumbeja bejesibwe nibagira ngo baza kutoma nkora ebashomesibwe. Bagambire tureke kunagana ebera compound kukusisa olweza. Inshuminche hingwire kanso y'ururembo rwa Hoima kataho ebishare ebyo abantu bari kuza kutandika kushashura kunaga kasasiro aha motoka ziri kugishoroza. Gashakwa Ambrose nwagaba katoto. Reka tumireho ntugaruka naganda makuru. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito twengo muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'umurembe. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugirenda kwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka
bashomesa certificate in nursing and midwifery ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika cyahiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakaciro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cab.sc.ug. And for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Singra pichipichi na ruhira millennium sako. Singra pichipichi noetengaka kwanji kamwe ogori kubike mtwara 5 okumara mezi mushanju otakazihireyo kandi abarasingura bihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanju otakazihireyo okugura bukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira millennium sako nganya kitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City utandikireho kubika ibirukiraho tera noti mushanju noti hashatu n'itano ishanju na mnana shinana nemwe ninga noti mushanju mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda ruhira millennium sako banka yanje banka yawe millennium sako ekuzirebyo kutangwaza mazina ganje ni agire Mbabazi Emmanuel hano y'amarembo trading center Chamunga tukora n'amasanyarazi ga fresh solar dukorire mu kumaro kwire bwingi akube nyuma ho tukatine masanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari ngatwiza fresh solar kuyizire twateka saruni Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora amagoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebru kuchira hotera, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni 5, yabusha. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushobozi n'uburambuzi ebirayi na mushanju byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanju omwagogo omucyayikaceka ijatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abajubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunywa no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanju notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanju 3 anane 5 noti 3 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 200 no kureba nyamisha ni shirinje 200 abana bishomero hona ni 10 otaferwa omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo
abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwa mkwabali mufumbi na afairo obulamu abantu be wenvazo nemmereyo akawowo n'obuwome obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Kurukayo mukahumura muganda makuru abanyabushenyi bayaciro munyamakuru ombutongore okwebembera district yabo bwanyuma yo kwehanditsa kwakanira entebe ya katano. Empuyanja y'abantu niyo yayaciro munyamakuru Prosper Twebaze okurugo mu nsharo ya Shema na Bushenyi mpaka mu nsharo ya Bushenyi na Rubirizi. Nyonjo wa boda ebyina nebyo kutwita munguto yetse twamuteriro cyo yakozere mwene turetire cyo mwana muto Twebaze Prosper ndebere no muntu akumanya abantu benyuma abo kuba abutireyo beyomanyire nko abo mutawuni babara kumanya ito abantu benyuma. Umunyamakuru Prosper Twebaze nazira ngo amanu gona garyo mu bantu kutungura ebyanga byabo. Akarya abantu nebyira akarya ruhanga. Therefore, mwichiruzemu atajiro muntu nakuchiza sente. Basho muntu yana kuchiza sente na riseka yawe. Nashomesa abana bawe. Yashabo kukwatanisa bakajiro bumwe okuleta impinduka omitore yabo. Bene basibona banyabu. Echandeta okubagambira kumwina mani. Agokushiraga abantu bona. Mwina mani. Agokushira abebembezi. Amakuru agagasha kwa Mayiko atwakiri. Omuri Chiruhura abesimbere batandikire kuronda karuru kwe barukoraganisa abatezi bakaruru igurunense. Aharengo rw'abakansara binji besimbere ku kicirira abantu babo. Konkeri izoba abantu bakinoni nindeba neija kwihayo nomination forms kandi abingi nko kumwakireba twabaprovinga wrong ababayemba tugira ngo tukubasa kandi tukubasa kwihayo forms zezo. Abahati batandikire kuronda karuru obwe bona barukuronda obusinguzi. Abantu bashaba habe kwa karuru kamazima kandi katarukorwadi. Omakura gandi abesimbira hante bezitari zimwe na zimwe muri Sinjiro nebetumbwitira barukwebembere entebe kanisezi obutabagambira bamwe ahabira kwetengwa mu bwire. Za kutushaba voters read from EC echo tubarachi tugambire pia kutwachanga hasa cyatuteganisa n'aba EC tubareba fact twashitamaha kwihashahisha tu siyashamusha tutegereza ba EC angwa ni mpabura bekibina cyanje kugira ngo nabo bamanyisa abakura NRM ahandengo sarze mwana zumu bakamanyisa abantu ubire bukirikare aho mutayana argahari akakaka kumastami nene kitakachikoro kare akabasa kwihandisa ombwire nobera bebere bityo hina bashemerirwa habwo kwihanditsa kandi betebekanise kuronda karuru. Abantu babwango nimbasha bakaruru ko businge nimbasha bakaruru katebekeine abo kuba umbwebembezo ubu entebe nega barahanga abantu abinji twoshire ntwesimba atusheza kwesimba abantu ushangwe n'abahagizi bawe batera karuru kandi bakunzire kandi leta wabo omuntu bine mu bwesije kubajekera akaba mu rundi konka ushanga abantu bino muze go kugumana barabanisamo bururu owasinga babura kumurangirira barangirira owasingwa nanisha babatahi banje tuzire hamwe tutwire hamwe
akaruru orukuraba twena natwebeze konka tutakakora akaruru karumo murufa kugamba kubi mutahi wawe kugamba ebyo tineho ubuhame. Amakuru agagasha kwa Paulo Tuliamureba na Ruth Nuwamanya. Bere Paul na Ruth abokutusia hamakurago abeji n'abashomesa mu Rwampara district batunjire okutendekwa okukundi hanga lyabo kando ku mazire sandemwe aha amashomero 15 ga secondary gaganyirwa mu ntekatekeje. Abeji kashanje 2009 rukorwa mu mashomero 15 mu district ya Rwampara batendekirwa kundi hanga ryabo okumazire 8. Lacha school na training abana runana na kumyana kandi St Joseph Katenga ya training abana 15 inototo abari abana 12 training age ninyesega ngo neja kuyamba abana bihanga we specially aha bintu bikwatena na discipline hamwe na smartness hamwe na ubumwe. Ogubiro murundo gwo kubanza mu myaka 16 Rwampara kutebekana so kushomesa abeji n'abashomesa okundi hanga ryabo. Twine cyetengo cyo kugira ngo tugire abana tubegese kwa kwata mbakagabo kwata hihanga ryabo tubaze tugire patriotism. The good numbers you are seeing here have also been throughout other parts, like in Bugamba we had 2,251, Chinoni we had 2,344, Mwizi we had 1,442, and here we are with 1,255, making a total of 7,292 patriots. But we just some skills. Is to be tarukumanya, but here is a but we just some common nobasa kubahota nobasa kubota mu bantu abandi. Ekyo kubanza nkozere exercise omubiri gwanje mazumaninye vuraki. Umukoro gukirwaho muhwezi wa RDC habwa Rwampara tukamuhebwa Gerard kandi araganise ngo kutendeka bejo kwekikeki nukuza kugumiza mboro mwaka. Omushomo gutukuza kubogwa hadi Karwampara twenda gugumeho myaka yona buri mwaka tuza kuba tukitaho kureba ngo abana n'abashomesa n'abazire bamanyangwe kikirimo umubana kandi abana baguma n'ibicwe bakundi hanga ryabo. Umuganda RDC wa Change District Julian Ayesiga ashabira abatura bo mutabona kanso yacu akatwire okorra hamwe habwe ntunguka y'icanga cyabo. Wenka orutambo kulibata rutaito muno baito mugamba kuwataniza mukakora hamu then mupande muswakora ki ogenda mumaiso konkani mbasima bwo kwatanise twatanisize enkore yitwoziremu okurango twarwana cyakatwire yahindukaho. Aba babire bari aha mukoro aho aba village enterprise babire nubabugana abatura abahererera indro ry'Nyamisho ya Kibare National Park okubaha intandakwa. Ikigenderwa kiri konyera abantu abali nebibira kubegesa onyikale nungi nebisoro omu Uganda yaitu ebisoro nibitayize ntashe nyingi nkihanga so ntwegesa abantu abali nebibira kubona nibayikara enyikale nungi nebisoro batakubita begesa ebyo busubuzi hamwe n'ebyo koyahuje ekintu ekindi ektukubegesa tubegesa kora business abantu bano bona abanyakuri hano mutende abajere uniform abakujya kuzakiro kino ziri groups makumyana abantu barukurenga 10 baganyirwa mu buhwezi obwa village enterprise. Batwegise kushubura batwegesa kubika batwegesa kumanyana tukwasire sente ezitubetara kwata abantu hata matungo bagine ababire batina sukati bazine barare bitanda bya biba. Gashakwa Christopher Himbisiwe na Daniel Bingana. Noreba makuru Agacencwire tugaruka nakebyumzana. Here's your
your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Star 165 star 80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered the draw to win school fees for your child for a whole year. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Otweraronda pichi ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nko black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castor Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet Oil half liter na liter 5 otebwe kumenya chika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 2 nkaga ni 2 Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and Go TV Uganda. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Ekirango ky'omutaano ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'ebyobwegyese n'emizaano kitebeekanise okubara okubeesire Baseline Education Census 2025. Okubara oku nukuza kutwariramu amatendekero goona mu ihanga aga gavumenti hamwe n'ag'abantu buntu nka pre-primary, primary, secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru. Okubara oku nukuza kutwariramu abeegi, abashomesa n'ebizimbe okweraho omu ntebeekanisa n'ensharaho omu by'obwegyese. Ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics nikiteerera omuranga abantu boona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okukwatanisa n'abarikuza kubara.
Omuringo gw'omutano ekitongole eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abaziire babeegi boona okuhagira entebeekanisa egi obwe barikuhamya ngu abeegi nibamanya obu baziirwe biine namba y'endangamuntu narishi Learners Identification Number. Okumanya birikukiraho teera esimu ezi 0772 93 36 28 narishi 0743 78 71 byarangwa Dr. Chris Mukiza arikukurira ekitongole eki kya Uganda Bureau of Statistics. Erizuba nza kutayira ekyaro muviti butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Nebijumana oyizezo rukugomshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezibawo kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zoona zikaziranira hamwe kushara embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe ovacado papaya moviti okweyesiga izooba lyona. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli college. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya nentya kati n'atuusa awantu omwana wange nangumya n'agamba bino byalaali tugende ngolooza byabafere kale ano ssaawa iki ne bafugiriza kintu kituufu kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabu naye nga kendi kuwulira zinduulu dda kale sita emu mukaaga ttaano sita munaana 0 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Makuru ag'ebyemizano Mbara High School St. Elizabeth hamwe na Nyamtanga SS nizo zisingwire empaka z'emizano y'amashomero haga senior ha Mbara City. Empaka ezi zizanirwa ha kisayi kya Mbara Army Boarding School nyomwe bazyo kandi zetabirwe mu teams 14. Nubwo abashomesa b'amashomo ga arts omusenior bari mu kesharingo bita amashomero 14 kurwo muri Mbara City ngo getabira mu mpaka za ball games 2 aho Mbara High School St. Elizabeth hamwe na Nyamtanga Secondary zisingire. Mbara High School singire ntare n'ubwo babiraro bushokuye garuze kikopo cha volleyball ya bojo kandi yo St. Elizabeth yasinga merehiro n'ubwo babiraro bushana yo kwegaruze cyo bishiki kandi mu netball Nyamitanga singire merehiro na goro mwenda hari umushanje kusinga kikopo. Time zisingire zihirwe bukopa hagati yo kujaguza kandi zarabereho kujokera Mbara City za ankore yo nezirije kuba rubare secondary school muri Ntunga Mesandere kwija zirangirirwe. kumari tudeve twasinga tuyongera kusinga wende tuire nsinge kikopo cha regionals kandi tuyongera kutrainga munonga kuja tugarike defending ya bulungi okubanga tusobodde okutuuka ku buwanguzi buno era twebaza Allah okututuusayo bulungi kusinga ekikopo eki actually we lost last year international singa tuturabire mwana because we were a better team teka ejerosi neza kutwamana okuzana ezindi game tukasinga abwa TV West and Aloysius byamukama. Team ya Mbara High School ya rugby esinjire heyemzane empaka iz'amashomero ga senior habwicanga echa ankole wanyuma yo kusinga emzano yona eshatu okwebembera n'obubonero 22. Timu ya Mbara High School singwire mizano yayo y'uruzano rwo kubanze ya rugby y'amashomero g'cyanga cya Ankore okutangaza imigisha yayo yo kubasa kwegaruza ikikope cyo murundo rwa kashatu gukuratine.
omumpaka ezezetabirwe mu tiimi nazonka aho omuntu era high school kitunga ebire netaba mu mundu rwayo gwo kubanza hamwe na sentikaga ebire netaba mu mundu rwa kashatu mbarra high school esingire zono tireho ne antare school yesingire n'ubwo babiri na mukaga hari 10 okwebembera n'ubonera 22 omugwa kabiri hari muntare school ino bonera 19 sentikaga ryo mugwa kashatu no bonera 17 rero kitunga yini 15 mugwa kana kandi uruzana rwa kabiri no rubahe sande rukwije hari sentikaga experience twafuna ni mpango munonga wanga bazani bitu bona baba basyo mu game twaba training ya first time yabo bazana bagezaho tubafuna injuries game ni ndani tamburo misho kubanga twina abana bingi batumye akamuteri kugizana senior 1 to senior 4 yanga turi na senior 5 kwa kasofa team nani ndahe kutambura ni ndati tamburaje secretary izoba ya hoje ambara school game zitu zona twazinga secretary ya kabiri of course nziza ku improvinga nziza kongera bitwakorera izoba yeri yatanguye abwa TV West and Aloysius byamukama webari Aloysius byamukama kandi niko twabaza kwisyaho tuti amakuru agacenshire n'abantu babazi Charity na Sunday Brana gani tujaga bayisyo nyenshakare reka tubendeze okurara kurunje eshaha zabishatu zekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Kumbereba nekushiweho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwiseho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko program okumbereba musibireje basebona abanyaba bakundeba yes fresh Uganda n'amashanyarazi gizoba izoba terrara by the way no kubaburiye cyo solar panel ya fresh ne penetrating erondizo behiri nyirukwata yone yamani mnonga nabo echo new Sachura Road Boma Mbarara City muzeyo babagambere bakubasa kubakorera Tina Events ababine mega tents ezokustamisa abantu binji munonga abine mbaga abine meetings abaferwa mwena muzeyo Central Market Building Mbarara City Mbaguta Street abashaho koko bamushaho hine bintu bingi bakushomesa kuzibera kutangira abantu kigambo cyatekikira kuzibera kutangira nimba reba mugire nkombugenye
mwana numutunga byo kurya dining muryo ahamfu konka abwachi imwe mutakuba concern mukahabura abantu okuba kubasa kurya mbere ndi asumyanje last night nareba abantu koko zo mwirwaro nkabarure ba shukari amamba bajango joko jindoriye fruits kind of fruits zona kugira ngo buri umuntu wena naziri nko umuntu wa shukari ine fruits zatakuri hati nashangamuka watermelon nko umuntu wa shukari tasino kurya watermelon. Now fruits abugenyi nezo kubanzo munda nezo kurya norya ninga neza hamhero anso jine niwo musha bakwereza nkakazindaro kwa speech oborisho nto mwana family friend abwachi iwo nko mushawo utakuye yakantu kawo kuwareba oka correcting publicly otinaza dining nashanga abantu mbata fruits mbazitwara hanankana ekintecho chugwire fruits muzereza abantu bazirye before ninga muzirye bwanyuma ukigambe kokata abantu aba batarashomere nkiwe botwa kumanya okuba kubasa kuba bariyo nebeye kandi mba kwita o nyamo abanyabuzare bawe ni woro munangwa no rugenderamo abukendo arakizukwiza abashawo ko da centraliza umushawo ne kutwara ebore ize ekutwara mine takutwire ne nabwe cyo mugume mwatunga obwire mukwata kazindaro muhabure community narebeki konkechi ni kibyamagara ganyu obunani ntahamu narebeki mwine kikanchi bagambire nkomusha noza kuri abantu akabantu kumurajo azongera kumagumuze numukora mutu muzakufa abantu batino kufa wagambo kufa tubagumza muna bachikora nabwecho abashaho gubomoga gwanyu kureba ngo mwahabura reka kurinda ngo manyara mwabanyabuzare bawe harimo abanywana bawe leave that alone harimo abantu bawe abukana abantu abarwara torushwa ngo baheza kurara mbijo wawe nukwen kubireba iwe no birebote okumbireba yaba ni kukibaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga solar agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Atina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasete kensheko Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashe butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashe butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eki okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera entunguka ikiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa
mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire nkikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tira note umushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro okwa mukagoko nitwisha kuba ntushakuze kiro echa World Environmental Day abo kugira ngo TV West etwire na inegeza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa